So, hi guys! I'm heading right now sa BTC na branch na sa SKIN911 for pamper session. Pamper session guys, kaya tsaka na kayo tag-face. Asa, I don't know, asa dapit ang SKIN911 diri, pero atong pangitawan. So, found ya! Guys, I just arrived sa SKIN911. So, here na. So guys, upon entering na rin sa SKIN911, you need to fill up sa trace form, no? Yes. Kaya para safety precautions. Like, so safe lagid kaayo kung mga rin na. So right now guys, magsa-start na kami ng pampering session. I chose the pimple and acne treatment because as you can see, hormonal imbalance. Marami akong mga nagsisilabasan here and I need to treat it. And right now, I'm using a product for review, but then iba na naman po. Pimple treatment. So I'm here right now at SKIN911 BTC branch. So, excited. Marami naman silang branch guys. SKIN911 has a lot of branch. Pwede kayong pumunta kahit saan na branch. But then, ang natatry ko pa lang is their facial. Hindi naman ako mahilig magpaputi. Mga RF, slimming kasi slim na guys. So, magpa-facial lang tayo, magpa-pampering session. And today, Miss Mikay is going to handle me. So, hi Miss Mikay. Good afternoon. Yes, I will be taking the pimple and acne treatment, facial, and kaya nagtabi ba dyan akong face ko ng mga panahon na, no? So, magpa-kuhan sa amin guys, ha? Ready na for facial. So, muna siya first na ito, no? Cleanser. That's my okay. Pwede ra na siya masabay katong imong seaweed lahi santo siya. Ay, dili siya pwede mo. So, asa may best? Acne mo, sa acne. So, I'll go with acne. Kaya dagan kong acne karon. So, pwede ni siya twice a month. Twice a month or once a month. Pero like, baguhay pa kami sugod, pwede ra siya everyday mo for 5 session every week. Guys, I don't know, pero nagtanaw ako sa kilid. So, nag-steam ko right now. So, right now, guys, as you can see, nauni siyang kuhan sa akong face lately. Good luck na lang dyan, ano akong nakulbaan ako sa diri nga part. Sakit-sakit ka na diha mo. Naghilak din. Hindi mo klaro man. Or manggod ang... Mo na? Yes, ma'am. Good luck na lang na niya. Okay, well, we start with the research. You think balik tayo. Sige, ano naman? Sige. Dili rin siya mga meal ya. Naayuban, ma'am. Hindi yan, ma'am. Uban kay white set. Hindi na maglawom ka. Dili naman. Feel dyan akong buto.
Napila ko na yan. Sa imong suwang sa taghan mo. No? Oo. So now guys, maghutang na tambal for acne. Good luck. Hapdo sad siya, is ganda. So need na to siyang Anong hapdos gani madam? Unsa na siya nga kuan madam? Toner for pimples na siya mapa-dry up. Toner ninyo sa SKIN911? Yes, ma'am. Di ba, nakapasan mo yung rejuvenating set? Nakasan mo. So, mauna ni siya, guys. So, we transferred to another room. Kay mo niya itong gamitan for acne laser. So, next, after the, pricking for the acne and the toner that they placed, next is this laser treatment for acne laser treatment. Ganon. I can eyes mo. Ah, okay. Pa-close na siya sa pores. Kanindot. Lahi-lahi sa treatment. Prevention procedure. Is the gel. So, mo ni siya gel. Gel o sa una laser. Start mo. So, manak guys. So far. Kung sa ito yung suggestion, miss? Pwede ka balik, 3 session every week. After, pinaka once or twice a month. So, sunod-sunod yun. Yes, ma'am. I need Every to. week. Every week. So, next week. Yes, Balik ko. next week. Sunod na sad. Yes, Na ma'am. week. Okay. To ara. Da. Thank you so much, Mamika. Welcome, ma'am. Sige na. So, na among pampering sesh, guys. And then, Miss Mikay told me na I need to do it, successive. Three sessions for every week para maano na dyan daw ang akong mga pimples. So, though na mga pula-pula, it's because of the treatment for my pimples, because lately I'm having a hormonal problem, I guess. First time na meron talaga akong maraming pimples sa face.